tēnā rā tātou, marotiri te maunga, ko manga hauini te awa, ko pākirikiri te marae, ko te ono ki rarotonga te whare tīpuna, Ngāti Parau te iwi, ko te whānau arua taupare te hapu, o te Aorere tūwhakairi ora Pewhairangi tōku ingoa. Ahakoa no te ākau o toko maru i te tairāwhiti, i tipu mai ao i te papai oia, ko Mana Tamariki, taku Kōhanga Reo, taku kura kaupapa Māori me taku wharekura. I toko ake te whakaro i te matatini, te nuinga o te iwi Māori, tātou whakanui ana i te ao kapa haka. Engari i te tairāwhiti tonu o ku whakaro, ko taku ākau, ko toko maru, i tētahi taha ko te priti hikuai i horo, ki roto i te awa o hikuai, i tētahi atu taha ko te State Highway 35 i horo ki te awa o manga hauini, no reira i motu, i noho motu a toko maru mō ngā wiki e rima pea. Me tāku i kite ai, karekau he tangata i tae atu ki te whakapāhoi ngā kōrero, ākuni ko te whakaro out of sight, out of mind, kaore i kitea, kaore i rangona, ngā aue me ngā taumaha, i pīkauria ki runga ki tērā kāinga ōku. Ora morena. Okay, so as you probably already know, the East Coast was hit hard by the cyclone. Like, really hard. So, over the next 10 days, I'll be walking State Highway 35 to raise a bit of pūtea for those affected. And I'm calling it... This is like actually how I came up with the name. Why the 35? I'll be walking from Te Toka Taio to Pōtiki Nui Arua, the Ngāti Parau tribal boundaries. I'll show you the extent of the damage, share a few stories, and show you what the people are doing now to recover. So, if you want to join me, you can do so physically or digitally. Nau mai. Karekau aku pūkenga practical me ki, aku pūkenga ringa rehe, karau moe o te hanga priti, karau moe o te hanga rori. Engari ko tāku ka tāia, maroto mai aku akoranga i whakaata Māori, i te kāia, me ngā pai pāpuri ka tāia o te whakapāho i tērā kaupapa, i ērā kaupapa kei te kāinga. Me te aha, mā te kitea, mā te rangona, ka tauiho ko te tautoko, me ngā rauemi, e tika ana hei hapa i tērā iwi o. Just looking at it making me tired. Yeah, thank you. I'll stay in my air contract. That's good. This is where my dad grew up. Puke tāhuna. Go hiku! Tēnā koutou. I saw a KFC sign back in Te Puia, and that's all I've been thinking about. But I reckon extra seasoning should be the default on the chips. You shouldn't have to ask. Anyway, almost in Raukura. Rangi te maunga, ko wai apu te awa. Another day done. Where's Api, man? Ko te kaupapa o tērā hikoi, ko māwiwi whenua, māwiwi tangata. I kite ake, nā ngā pānga o ngā māwiwi tanga ki te whenua, ki ngā awa, ki ngā moana, ki te taiao. Ko pā mai ki a tātou, pēnei tāui ki ai mo te Kōhanga Reo o te ao tā warirangi. Me te kura kaupapa hoki kei toko maru, kei te taha o te awa o manga hauini, kua tata horo te whenua, ākua nei ka horo hoki te kura ki roto i te awa o manga hauini. No reira koira e hara ko te whakakōrero i ngā pānga ki a tātou te tangata anake. Engari taku tipuranga i te Kōhanga Reo i te kura kaupapa, ka ako ko te taiao o tātou tuakana, ko tāne tērā, ko tangaroa tērā, ko wai. No reira ko tāku, he ata whakakōrero i ngā taumaha o te tangata, he whakakōrero hoki i ngā pānga ki te taiao, ngā awa, ngā rākau, ngā mea kaore e whai reo.
Ki tāku e kite nei kua whai reo i ngā wiki tata nei nā te mea ko papa tuanuku tērā ko tāwhiri mātea tērā e āta āki ana i a tātou te tangata. Kuni he tohu ki a tātou ko te oranga ki tua, ko te hoki anō ki te ao Māori, ki te reo Māori, ki te tikanga Māori, ki te tai ao Māori. Nā te mea ko te kōrero, the definition of insanity is doing the same thing over and over and expecting a different results. Kua waru ngā waipuketanga i nāi nei, me tini a tātou mahi, a tātou ritenga me a tātou tikanga. I wai Māori i te wiki ko tahi i runga o TikTok me Instagram e iwa miriona ngā tāngata i kite i te kaupapara. Ka mutu ko tahi rau te kaumā ono mano tāra i kohia. Ka hoki ao ki te tira i tukuna te pūtea, ka kiau ki a rātou kei a koutou te pūtea, engari kōrero mai o koutou whakaaro. Ko tā rātou, mo te wāhanga ki te immediate response kua tutuki tērā. Kua mutu te wāhanga ki te whakaora oho tata i a rātou anō. Engari ko te wā i nānei ko te titiro ki te mid-term response me te long-term response. Me te aha he Māori tērā. Kaore te Māori e whakaaro moa pōpō, moa tērā tau, engari ka whakaaro ke mo te reanga e whai mai ana, me ngā reanga te kau e whai mai ana. Nō reira, ko tētahi o ngā whakaaro i putaake, ko te whakatū karahipi, mo ngā tamariki kei runga i te 35 e noho ana, ka tukuna rātou ki ngā whare wānanga, e pai ai tā rātou ako i ngā mea pēnei te civil engineering, mo te tūpono ka hinga te priti, kua mohi o ngā mea o te kāinga ki te ātau hanga anō i te priti, ka horo te rori, kua mohi o rātou ki te hanga i te rori. Tērā i te tae mai a te Pākehā, a wai atu no waho atu, ki te āta tohu i a mātou o Ngāti Porou, me aha mātou. Ko tētahi atu whakaaro, ko te whakatū karahipi, mo ngā tamariki, kia ako ki te traiwa wakatopatopa. Nā te mea i te noho motutanga o Tokomaru, i rere, i whakarere mai rātou i ngā rauemi, ngā supplies, i hia tia e te iwira. Nā, ka mahara ke rātou, ko te painga atu kia noho mai tētahi wakatopatopa ki konei me tētahi kai traiwa i tērā wakatopatopa. Mo te tūpono, ko mea kuia, ko mea kraua kai ngā puke e noho ana, kua noho motu rātou, ka whakarere atu i ngā kai. Nō reira koira tētahi o ngā whakaaro, ko te whakarite i te reanga e whai mai nei. Mō te wā ka tūpono mai a tāwhiri mā te anō. E ki nei ngā kaipū taia, ngā extreme weather events, ka more frequent. Nō reira, ka rite tonu kua waru ngā wā tāku i rongo ai, kua waipuke hia ua wanui a rua matua. Nō reira, me takatū te iwi. Te iwi o Ngāti Porou, me ngā iwi katoa ki te āta whakarite-rite, ki te āta whakaako i ngā pūkenga ki ngā uri whakatipu. E pai ai tā tātou hoki atu ki tēnei mea te mana motuhake, i tēnei mea te tinoranga tiratanga, me ngā pūkenga katoa kei roto kei a tātou kei te iwi Māori. Te whakatinanatanga o tā te Kōhanga Reo te kura kaupapa e āki nei.